بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah iri na isab kita niyo hajaman na to ini biya na sin kabiaksahan na to maabot-maabotin waktu ini law ta dumatong in pangadjian sin kita niyo pagtawagon sin kami paay na tadhabon harap niyo na yan pakain yato biya na sinari pagbalik-balikan na mo Allah Ta'ala inna nga suruhay punya bang harap na to na pakain. At tanto sadya, yung mga bariman, jawab nila katan, ya Allah, harap na mo maun kay mo. Wayroon pagtag-ipunan na mo, dukay malengkan ikaw, iban wayroon, mumuhuton na mo, susukatan dukay malengkan, dahin kay mo, ya Allah. Sabab ikaw ra intuhan na mo, Rabbul Alamin. Murang-murahan, in mga katan, pamiat, simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na dahil nga mga piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala insuway sadya na to batukon, lawahon, ha lawman sin ini lawta sin agama Islam, hasupaya in kita niyo makatundan ha mga sila nakauna rin kato tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin di kita niyo hikawin, muna na in Rasul, ibang si mga kasahabatan niya. Manjari in yato katantan biya na sinahi in kita niyo katan asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hambuk din katutan niyo hambuk-hambuk amin wayroon haantara ng tuiban Tuhan Rabbul Alamin magjul bahasa asubuhon kita niyo pakanya sin kahalan na to sarta na in katan sin hinang na to amoy in ini hinang na to nakasulang ha ini pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini to kakitaan na to hawak to ramatong inadlaw kana ibo dalong niya umatod ka paunahan pakid pato palawabihan kikita mo yung katantan kakahinang sin ikaw biya sa pantunaon doon na haon CCTV long sin bahasa tahawihaon ini amoin kikita mo yung luparagbos mo kita mo in pamakay mo hawak to ko naghinang si mga perkala iyon. Inyaon katantan, mapatot siya pagtawatan si manusia, hawak to sing kabuhi niya. Mga katan ito, labi-labi na tuod, bang imasyat na hinang niya, isa-isa niya rin nakaingat, amo hindi niya manjari lang ta hipa ini panuisoy, sababing mga yaon katan, mahinang parsawawan ito maukab magbalik in pakaradyaan ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini biya na sin kaya pagdanjian sin kita niyo lang na mo ini na tangbos in pangadyan na to sila mabayaon doon haamoy in tungod papagsawruro lang ta nasambil biya na mo doon haway pa kami nakapamaid in lang ta balikan na mo inamin mo to ini supaya tumarang tuod sabab in mga ini biya di na akong magkasabot bihan sabab na akad ini parkala ini biya wala na di mato may ito pasal sin hadaman na to ini timaod kimalap na bihan inamuin tungod parkala lang ta hapangan na si mano si amo na yung ganti sin ini duro sinina in gatas lang ta aming biho na katinda-tindahan yan gatas ini ini gatas amoy in kiyukuan niya, hihinang na siya tirigo. Halampad hihinang tirigo. Hihinang na siya tirigo. Dahil hakatas, ito, na pag-uusin panganalsin kita, amod to namin makakanti, ada pun dia to makakanti. Di makakanti, hakatas sin ina. Iban, dia to manjari, langta, amoy in mangandol na kaurin dito hato, sabab muna in mga yan katanta di ta kaingatan bang dahil di inimpunan sing gatas biya inom tahanak ta dihan na sambatanda
in tungod paparkala sinamin gatas yaon di bangbiya ko anon mo tuod di man jari amoy in long ta diretson mo long simbahasa ing gatas yaon namin pagbuwa dahil ha duro sin hayop manjari inumon magtusin bata. Sabab in mga yaon bukon siya amin ini tumo pabata yaon inumon niya sa roon magtuy. Pasal na intungod pa hayop iban si manus siya dukaing in pagsulig niya. Masulig in hayop dahil sin manus siya. Mayo to di pagbidaan. Sabab biya na sinakina mo in hayop, uno-uno na hayop, makainom makaminsan sing gatas sin ini ina niya, muspos dumakan. Muspos dumakan naman. Nampay bata-bata malukay, paron kaylo nagdaraya-daya, di pamisan makakid. Biha. Mga pila ini kapito pa rin doon haon. Uusya to, mag-inot-inot na siya. Dumaog. Uusya to, umura-kura. Uusya to, mangawat na. Nari, pangawat yan, dari pamisan makapanaw. Hindi pa makapanaw. Malukay pa rin doon. Amo yan, inamin pagbidaan. So, sa babid to, in mga sila, amin maghinang gatas yan, lumagsindan, hasupaya, mabiya sing gatas sin ina, ganapan nila na sin mga chemicals bihan. Hasupaya lang ni magsiwo, tambatanda sin mga sila, amin na nakaabot sin pangadji, bang mo kita-kita uning gatas pag inumon sin amin mga ini kabata-bataan pagbihon na uno yan, at tindayan, wayron na rin na ang gatas na kauno, mainom. Amin din nga kuhan. Sabab, yung kamatauran yan, chemicals na. Chemicals na natin. Ang kanabihao ng mga kabataan ini, bang sila kugdanan si sakit, bihan, maunit na pagkaulian. Yung kaiwanan, pasal muna, bukon parsukuan nila, ikaw kanila. Nampa muna, kaya baita na mo din di, intungod pa aming gatas sin ina, labi-labi na tuod, amoy long niya, panagnaan gatas gumawa yan, amoy ng pagyanon sin Arab, laba. Amo niyang pagkatuan na sumumpit yun nga. Bukon siya sumumpit law, mapit siya. Mapit siya. Amo niyang mapit to. Amin tak na gumawa yan. Nain ka mo, ang katuan mga ina, kainaan, may naatbiya yan, pagpaduruhay, anak nila, biya na kuspukaon nila. Pukaon na. Balos ko no. Balos ko no. Ambay paduro pa anak. Amo second na mo. Puka nila. Nabiya din ka balos sinyo na law. Nalaw niya. Biya, nada ko ni mabalos, bang mo pakuwaon na pakuwa. Salta doon haon hibutang mo mga pilang kajam atau pila minutes hawa ng tubihan. Ang pa siya mabalos. Siya mabalos. Biya din kabalos yun, yung pagtatawaan ka niya, Allah Ta'ala yung nag-design na ang sambatan mo. Na inya tulong niya, pagtawawad siya ni hawa sa biyaod, long niya antibiotic. Ati niya pangga kasing katan sakit. Di kugda na ng bata bang siya makainom. Naiban na. So, bukon balos ka to? Bukon siya balos. Amoy niya, din mapatuto di pa inom, anak. Sab na... Amin panagnaan gatas. Panggakayat. Panggaka. Antibiotic ba? Natin siyang panggaka ini. Siya tumampan siyang katan sakit. Protection siya. Protection siya. Naamo yan to. Naman dyan rin niya, amin biya mga kaya bin na mo, kay napusan sinamin pangadyan sing kami, amo na lang niya al-muharramatu birraba. Minsan palihat tulong ta, ikailin ko na maripa ini partner ko ini lang simbasa ang galis, amin ini pindo ako, sekalim na ding, amin kalau aun kabayan niya muna bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah, mga palangukan sing kami, amo inyari maalo. Waktu namo ini atau hakto si kita ni hawiyaon ini. Alhamdulillah, salam kasih sa kanyang katan. Sa arta kahormatan kanyang katan, amoy hindi magpatilaol, magjaga, iwan, dumungog, tumayong hong sin programa sin kami di Hanidaw Islam. Alhamdulillah, masing urukasalhan. Lapay na iwan mas mga sila amoy mga mag-lecture di ha ini. Lang tabi mga tarvilang katuan ha, lang ta family na sin Hanidaw Islam. Amoy pagkakitaan sin kamuriha, tampat mulya ini. Si kawa-kawa lang tamamutin waktu nila, amoy magpasampay sin pangadjian dahil hatampat ini long talumatun mo pagkabaybayan sing kamo. Alhamdulillah, mga panahon ha kamay Islam biya sambat sing karasahan kain in kita niyo aun video katuan amo in
di kasibuan, indayaw niya. Mm. Amo nin video, camera sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Sa basingur ko sa kagaya na, nabiadagbos sa makabuli kagbahi ko katuan. Mm. Inaiyan mo kain alam mo nabiadagbos. In kita katandi halam masindong niya ini, in kigot ko hiwarta, na natata-device ni katuan. Nabi-video ini. Masawaring CCTV. Masawaring sa CCTV. Masawaring haamuin lang ta. Camera user tayo biyaw nito. Inya to, hipakita na sinallahu ta'ala hadlo mahuli. Kung sumpun isa, may kita padara sinallahu ta'ala. Mahinang niya to biya saksi. Sing kakahinang sing kita di hadon niya. Sibo da mangi marayaw na hinang sing kita. Ipakita sinallahu ta'ala dito hadarat niya. Asupaya wayroon na hikaraawa, hikarikawan. Sentiyate pangkataw rin kato niyo. In uno-una na hinang na to magmanyatakan hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. So amoyan to mga palawan ha kamay Islam insubay na tutuon biya agbos jagahan marayawin kakahinang sing kita niyo. Kignot kuhiwal, hilalaongan, himumungan, kabtangan magwaring halila sing kita niyo insubay to payuhan jagahan. Mangon sarapat kontrolon na to. Indila na to, iwan sing kakahinang na to. Amoy hindi makasiha dahil hakawayaan sin Allah Ta'ala. Di makarugtol pasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Amoy may nang parsababan. Di na tumadawhat inrida iwan ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ini tungod pa perkala ito, di to kita makapanghimuting na pa Di Allah Ta'ala. makapanghimuting pa Allah Ta'ala. Di hadon niya ni manghimuting pa kita. Manghimuting pa kita. Narito Dawahan ta pa yung kata. Di na. Narito rin kita Di na makadawa. makarawa. Nampak katuan na sa si manusia, marawa siya. Namo na. Maraway manusia. Na hadlaw akhirat way, na ikarawa ta mga panahon na agama Islam. Sa mayta na yan to nakatan. Sumaksi na yung katan. Ang pagkandi ko sumaksi, yung kamalaikatan, magre-record. Mismo ang gota barang katan, sumaksi na kato. Kung na in tao na kahinang dusa, nasuwitod pa out mangayo tao. Mangayo tao at Allah ta. Sa lugay niya, kupungat po pa rin. Aso pa, siya makapuas. Makapuas. Allah. Iban pa kayo, pangita po ya Allah, ano, bang naway makakahinang ko na kauna, wala na kamo. Iban masyat na hinang ko, ano bang on sa dapat tamo rin na kamo ya Allah. Amon di na himukisan mo hadlaw mahuli. Ampo na to. Ampo na to. Di ko na balikan. Di ko na balikan. Niya to, atin na bukod mustahil po Allah Ta'ala. Bang na yan, kung ipon niya, di na ipakita, ipukisan, in makaiwan, dito adlaw, kana-kana. At tayo buminadambi kamanladan bala. In tao, nagtawat yung pardusan, biya na sa kaulaway roon, Dusa-rusan niya. So, amoy ito mga panahon na may Islam, iyan biya mga lang tayo bukuhon na to, pangatayin singkitan niyo. Na in kami riha ini, mga palanggungan singkamo, hindi rin sa magpati daon, kami luwa ng karasahan, hindi madjagahad siya. Sa room sa adlaw, mangmayan biyadiin in kamuntol sin pagibarat sin kita niyo diin na rin ang mga ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy lang takya anong harap marikamo amoy adto in biya mga lang ta inot-inuton na mo sa ta imot-imuton katwa ni pasampay akaton yung katan hamapuas na mo isa panggawtaan ginhawaran na mo inshallah. So alhamdulillah mga panahon na agama Islam in kami long tabiat dagbos mag-continue si pangadyan katuan sa tabiat dagbos awon balikon na mo sa batik katuan na hindoon biat dagbos daw nadakala wala timarang marayaw katuan sinamon lima ba ilang ahaded to so insyaallah ta'ala kalau biat mga balikon na mo ini long ta i-explain katon yung kataan in palihalan sinikahol muharramat mga ilang ta mga pagdiawan atau kan pagkawin atau pag-asawa ang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan mga babae di manjari asawahon hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hakausugan amon di nila manjari asawahon so sabot tari namin na atin na nasabutan na kauna ito amo na yung pagyanon lang niya amin andika al-muharramat tahriman muabbada. Atin niya amoin hiyaram siya ini salama rin na siya manjari asawahon atin niya di naman jari makapagbatok magbalik bang nabutas siya. So dahil dito hato yung kainapusan doon amon long niya rin mga nabistabi hato yung kahalan niya amon na in muharramat birrata amoy atin napusan dahil mga kainapusan na sabot na mo yadto atin niya amoin hiyaram day sab damikyan ha ini tungod sin parkala nakapagsawruro atawa bukod na nakapagsawruro hambuk hadya bata nakaruro in katan anak sinamuin kiyaruruan niya
hiyaram kaniya katantan, di siya manjari makapaghambuok hangan pagtiaon. Inyan to. Sibo da kausog atawa babae. Bihad to. Sabab nakalamod siya amin muharramat, tahriman, muabada. Amo yan to. So, rendo na long niya biyita, jami uman hurrima bin nasab minal ummahat. Manlumahat. Kataan sin amoy inhiyaram hapag haturunan, dahin ha mga kainaan, di to ini manjari asawahon, sinamin bata usog na karuro. At tawari manjari in bata-bata babae na karuro to maasawa sinamin mga ini uno yon panganak sin kiaruruan niya. Sabab ina kiaruruan to ina niya biada sin ina niya lugya. Biada sin ina niya lugya, damikian inamin bana sin kiaruruan niya biada sin ama niya lugya. Iban si mga panganak ito kadang tay manghud niya. Wala pagbidaan. Wala pagbidaan. Iba sin ama niya. So long ta in nakapagsawruro, iban sin hambuk hadyaring ini usog atau babae nakaruro. In pagharam kanila, di sila manjari long ta makapagtiyaon. Bangsa upama naaon doon in pagsawruro, sibo da usog iban sin babae, dengan sipak pansipak, in pangharam hahambuok harap pa amin ina-ina niya. Pagduruan, iban sin ama niya haram da damikyan ni namin ang bukit tumatupa ina niya isa. Haram da isa. Haram da isa. Okay. At niya, wala namin nagsawruro sila hambok babae. So magawa hiyaram ha amin naraniya nagsawruro ibutang tawiya usog maripa tampik niya. Hati niya ina niya minsan ay nakaruro. Sabab sibo dato karwain pagharam. Bihan, minsan may nakaruro. Na amon to, sibo da yung kaaunan bihad to yung kahalan babae atawa usog. Pagubos lang niya, biyan na sin ini bana, kaanakan, akawat, taymanghud, amat, kainaan din ha initampik sin ama. Inaon din ha ama. Den ha ama. Wal khalat, iban inaon din ha. Den ha ina. Iban sin banatul kaanakan sin taymanghud. Atin na tema mo din siya buto na ni hapagduruan katan. Hapagduruan. Iwan sin banat al-ukh kaanakan sin manghud niya pagduruan babae. Damik in yato den ha ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yahrumu birrada ma yahrumu minan nasab. Hiyaram doon haamoy in pagduruan yaon in maghambuok sila biya sin pag ini kaharam sinamuin turunan. Na bihad to bihad. Napagubos ini beta doon haunlong niya arrada al-muharram. Arrada al-muharram ma kana dun al-hawlain. Ini aturan sa sabkatuan ko no maharam isa. Kung sabkatan sin bata-bata nakaduro atin niya magtuy maiyan law na naharam na magtuy. Sabi na, sa aturan mga panahon hakang Islam. Mangbening pagduro niya, naka umtud barayaw haduro, sinbabay kaya inukunan niya. Tinalimot-lut limot-lut barayaw, ataw hatbiya mga dimilat-dilat hadya siguro. Sa para kare sa katon, dimilat hadya, misan ko gatas ginawa. Na bukong bihad mga panahon Islam. So, diha ini ipatarang na mo. Habay tasin na mo, kitab lang na. Diha ini lang na, warrada wal muharram ma kana dunal hawlain. In pagsawduro, atau wata-wata nakaduro, amon mabilang haram kaniya, in haram ha turunan, amo in bata-bata nakaduro maun pa babae kya duruan niya, sa tay numur sim bata-bata wala pamyabot 2 tahun. 2 tahun. At nakaduro sa katuan, bukod para 2 tahun numur niya. Arapon bang limyo na, di na makonsider katuan. Nagkalaan mga 7 tahun na di mo biyayan ka. Amon mo kung nakagunahan na pagpakusog simbaran na yung duro. Ay ito yung gatas. Pag kayong bata-bata, way pagkatuan 2 tahun, at hindi pa siya man dyan kumauna, magduro-duro pa siya. Sabi ng lautan na mayta, biyarin tato. Nung wapisalo, hupi amay. In bata-bata, pagputason, dahil haina niya pagduro, halam sin 2 tahun, 2 tahun, butason na siya pagduro. At kamaksuran doon haon, yung bata-bata, amin maharam, amo na yung bata-bata, in waktu niya kataan doon,
in kakunahan niya duro Duro aja gatas saja. gatas saja. Gatas. So bang siya maka ini lot paduro bihan ini to puspuson ng kagi-agi niya Puspuson ng minum kagi- sila minum. mo in gatas Oo. ito sa Pasal kakunahan niya. amo tin pagkaon niya amo tin pagkaon niya mana niya magpakansub siya Magpakansubtod siya. naamod to So, yan to. sababi namin kuan doon haon sampay siya but doon kato sinsara in subay in bata-bata kansuban Kansuman. bang in bata-bata yaon biya na sinari mo hatad yung mga maka-lot-lot makarwa makatuyaon mutas na na inya tuhinang si bata-bata amoy limyo na rin harwa tahon at ini So, paglot-lot niya we langog-langog na siya dyan bukod na matutuon amon no sa matuliyot-lot tuod. bukod na matutuon yung pagturo niya bihad to Amay na amo to yung kwan niya to dangkan na long niya hiyaram doon hay ni amura in bata-bata wala pa siya na joko 2 tahun dahil hakapaganak kaniya dahil hakapaganak kaniya So demikian kata nasabot nila na watahakak ma'ahu wusulan laban hakikatan ila jawfi radi' mimma yu'tabar irdaan. Sa talong na atin niya amuin mabunaw tuod matahkik mo tuod ba na confirm mo marayaw sin miyawot tuod in amon gatas mon pagunggungan si bata-bata na kalam sing gaunggang niya gonggang niya. Nakasudto pa sing gaunggang niya. Sa amuin mabilang siya pagduro tuod. Pagduro tuod. Kung namon tawi ayaw namon dimilat hadya ka na mo ko to. So amo yan to. So ito oda mo in lang tasimod pa lang gaunggang niya. Sampay nakasud pa gonggongan niya. Katon mo yung gaunggang sing gonggongan. Amo yan to kari. Sa baita, amo yan to baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikauli sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimul massatu walal massatan. Di law na maharam in bata-bata makaduro, banghat siya nakasupsop makaminsan ato ang nakaruwa si mopsop. Atin na nagbusto ko na ito pagduro tuod. Sa amon yung uman niya tuod. Nanginam-kinam na dyan. Nanginam-kinam. Nari maharam. Nari maharam yan to. Ang kanadyakan daw isang katuan. Diyan si mga ina nakaduro, ay ikaw in pagduro biyan in tantang si bata-bata kay mo. Na di mo tuod. Na pagkahatbe mga diminat-dilat na ito ayaw. Na sa maharam din niya lang katuan. Amiyat din. Lian al-massa. Lian al-massa ta shay'un tafi. La tasilu ma'ahu laban ila jawfil likillatihi. Mayroong kalagihan sinamin sup-sup minsan. Atau sup-sup makarwa. Bukod way halak na yan to. Sa may wala si Mampay man to in gatas pamon gonggongan niya. Maksud niya di makakansub. Di makakansub ito. Iban na yung bata-bata magdururo long ta asal amin zaman atau amin patahunan niya magdururo amurain dahil waktu sing kapaganak kanya sambil parwa tahun. Sababang siya mabot na 2 tahun dahil aming kakuha niya maripadun niya na amot yung pagtawahon pisal. Yung mga pisalo. Atin niya amin waktu sinamin pagduro tuod na bista pagduro. Amin mapatutod sinina ayuputon yung pagduro sin anak niya. Ang kanay mga sila nakaunad to bang ini karuso ini do ini gatas atas hihatod bihan pa ini atawa manglag babae kuan sa mil bayaran nila in amoy in gatas yeto meron takataon Nabi sallallahu alaihi wasallam kan halimato sa di Shuaibatul Aslamiyya nakaduro siya mga bihat to atin ya in pag kuan nito misan pa siya bayaran in butang sinami in kiaruruan nito ina niya mga taymang imang anak sinito imong niya ang kan nagatuan so yung mga lidaway sabi mga kainaan among sila magpaduruhan at nila pa mga among babae rugaing injagahan nila tuod salta ingaton nila tuod salta ipahati habat bata in babae ini kaya duruan mo ha na ang kan na in bihayaon biya na sinabi nasabot na mo sinamin lima bayaon tungod pa amoy in piyaon sin pa rin tabihaon ha mga hospital public hospital amin milk bank nabo siya to in milk bank yaon lang ta magkadto in mga kababaihan bihan magpuka sing gatas nila in amingi niyaron haon buklulunan bukon pila babain maka naglamod na katanta ang gatas sisiyo uwos di ito mo kaingatan bang hisyo in babae nagdihil sing gatas iba ni siya bata-bata nakaingat kaniya ampay niya ito maharam delikado delikado ito
Ang kanil suway ni aon lang ta pikilan, mapahati mga sila amin magbihayad to. Biya may ni katuan, ati ko mo rin, singuran din yung pagtawang blood bank. Blood bank. Ati namon mo, yan, ito dugo isang kami. Nado kayong parkala indugo. In parkala sindugo, oiron beta kato sara, in makapagsaw sinduro, ito magtaymang na. So makawa kakatas beta to nakatrang, in amin pagduro yaon, mahinang siya magtaymang mo. Sarta, ikaharam sin parkala kay mana namon namay ito. Na indugo, way. Wayron nito kiwan. Na amoy ito. Naman jari mga kataptay mahuran, dahil mga long tanbiha, pagpanib. Kakunahan ta aniban yung mga parkala ini, dahil siya butdun hain long na kaysa niya, zawjul murdi'a, yu'tabar aban lirradi. In amuin ama long ta, ama, mabista siya, ini, kuan, bana ba? Bana sinamuin babae kiaruruan, mabista siya ama sinamin bata na karuro. Mabista siya ama sin ini Zawjul murdi'a. Zawjul murdi'a. Sambil kabakan mo aun mas'ala halon sin kitab fikhi, pagtawagon nila labanul pahal. Labanul pahal. Unin pa ganun labanul pahal. In pahal ini unta usog. Ubos lang niya gatas sinunta usog. May tato na iyan gatas sinunta usog. So in masala ini nasabot sa kitab fikhi, lang niya sa pantun niya aon usog dua inasawa niya. In asawa niya hambok yaon na tawd anak. In asawa hambok yaon way anak. Manjariri nakaruro imbata ha amin way anak. In pangasubo maharam madto pa amin ini as anak sinamin usog yaon harugaing babae. Diha. Maharamin bata-bata na maharam bata-bata na karuro ini. Madto pa amin ini anak sinamin usog yaon. Usog yaon. Dito harugaing babae. Dito harugaing babae. Amo ko na kaduruan. Bukon daming karuruan. Madto biha. Na manjari doon hindi matod magkalaw. Minsan pa amin nakapangadji long ta aun wakto bang amin maus siya magjawab. Na natalion marayaw. Muna may taangianan lang niya gatas sinusugod. Unta usog. So sa kira-kira amin kuan yaon in gatas yaon gatas sinusog. Sa babing babae minsan mayroon anak niya bang kaya suukan simbanan niya gatasun siya. Bang nalutlot simbata mahinang sabab ito gatasun yung babae. Sabab sin in babae yun bukod na siya budyang. Kaya suukan na siya sin amuin banan niya. So mahinang siya rin aming gatas sinusugid to na hinang parsababan gatasin babae. Iban habistahan biya to so pama. Laong niya in amin kuan in amuin asawa ruga ing taga anak niya to. Muna diha ini bang anak sin babae niya minway anak ini. In ina niya. Manjari ini to ama niya. Inasawa sin ama niya uno niya. Bukong ba inaon niya? Inanak sininaon niya, ano niya? Tay manghod niya. Nakita ko yan. Kanda kung kita maus, lugta away ra anak sinini, inya to, wayroon nito haram. So malayo na. So maharam na sampay hato katuan. Anak sin ama niya, pagsawan duro, ano kaing babae. Bukong niya kaya duro, so inaon niya? Sabi naon niya. Sarta niya to, anak sin ama niya. Anak sin ama niya. So ano tayo mahod niya? Na ang kama sila. Ang kama sila. Kita tahu ya. Nah, ini dengan mga ini kagunan tahatihon marayaw ang kanalong na dengan mga tanbihat. Dengan mga pagpaanib. Amin subay na to hatihon tuod marayaw. Paauladuhu min ghairil murdi'a ikhwatun lahu. Kita tahu. In mga kaanakan sinamin ama niya ito harugaing babae wala niya kiaruruan. In anak niya ito katantantay mahod niya. Nabihat to. Wa yahrumu alaihi ummahatu abi. Hiyaram kaning katan sin uno. Kainaan siya. Kainaan sin ama niya. Ama niya pagduruan. Ama niya pagduruan. Hati niya apo niya. Kainaan sin ama. Wa ikhwatuhu wa ammatuhu. Tay mahod day sab sin ama niya. Iwan sin mga ini kainaunan sin ama niya.
dahil nga ama niya, iban ka inaunan sin ama niya rin ina Din niya. hina niya. Biya. Kafa, katan. Katan. Lamo dito. Kama annal murdi'ah jami'u awladiha min ay zawjin hum ikhwatun lirradi. Kita tahu yan. At iningkatan sin kaanakan sin uno. Kaanakan bihan. Amin uno yun. Kataan sin amin kaanakan sin ini ina. Kiaduruan niya. Kiaruruan niya. Ati imutang ta. Kuan itu kata. Di itu menjadi kata. Di menjadi Amin, kata. amin anak itu Min kata. ay jawjin. Misan isin ba na sinamin kuan. Anak na haraway mo na So muna mo na yung babae yung kiaruruan niya. Nahisiyo-siyo na in mga panganak sin ina niya yan to haruay ngusok. Misan man nakapila nagbana. Ay mahod niya kataan. Sabab hangkaina sila kataan. Hangkaina sila. Sa dugay nga ma. Duway nga man. Damikyan hiyaram da. Kita kau yan in kuan. In ayad sin agamata. Sin tungod pa parkala ini. Ang kansuwa ito di pag inu-inuin. Tungod pa amin lang niya ini milk bank. Amin gatas lang ta. Biyasin namin blood bank yaon. Pag yan. Na amin yan tulong ta. Pag ubos dun haon. Dahil na mga dalil kabakan ta. Amoy in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana isa iizani li aplaha mambiya kato pa kuanahi aplaha akhi abi al qais fa innahu ammu biha sabab ini amaun niya in hi aplah sabab amaun niya siyo iqais ya abi qais maddu biha wa kanat imra'atuh kad arda'at Aisyah sabab in asawahi ikuan yaw ni ini uno ini apla nakaduro ay kuan taymang hudi ikais apply ni taymang hud sin Abu al-Qais Abil Qais so in Abil Qais taymang hud sin aflah ho so in aflay ni long mabilang na mo sin Aisha sabab in asawa sin Abil Qais kiaduruan sin Aisha nakita ka tayo mangod sa dasin sini ama niya hapagduruan tayo mangod sin so bilang da amaon niya okay nalaw niya bang biya ka to pasura pasan sin amaon mo siya nabihat to dahil mga dalil lang ta beta kanto na sumuno din ang mga ini tanbihat pagpaanib lang ta. So din ang mga pagpaanib nasabutin din ikhwatur radi wa akhawatuhu la yuhram alaihim ahadun mimman hurrima ala radi' li'annahum lam yurdi'u mislahu fayubahu lil akhin an yatazawwaja min arda'athu akhahu. Okay. So diha ini magkulang maglebilong na intay manghud sin nakaduro iwan sing kataw tayo mong huran niya babae rin sa katuan di maharam doon kanila habuok dahil Jesus yun na hiyaram hamuin nakaduro sa kaulo intay manghud sin nakaduro ni katuan di maharam magtupa amin naharam mon kanya isab ang kiaduruan niya sab duwain na parkala dito katuan duwain na parkala atin na intay manghud ni katuan tayo mo sin nakaduro di siya maharam magtupa amuin haram hatay manghud na yun na mo nakaduro pa kaywanan sa pama ako nakaduro katuan nakaduro ako haamon amok babae so haram ka ako yung kaanakan niya yung masintay manghud niya katan ito haram ka patas pa ba so ontay manghud ko isa ko ontay manghud ko rin haamon lang ta haturunan ko una yan to haram na isag ka niya kung masawahad to hanaharam ka ako atawari amoy to. So in jawab niya katuan, di maharam. Karena wala siya nakaduro. Nakaduro ako ra. Mga tayo manghud ko rin haamon daw tatiurunan ko. Wala nakaduro madto. Ako ra in maharam madto pakatan sinyaram amon siya ra bilang. Ara po tayo manghud ko rin maharam madto kanila. So in maksud dito biya da sin nakapagsaururo. In nakapagsaururo, dahil sipak di manjari kanila karwa. Sa sumagawa, in tayo manghud nila karwa, manjari magtiyaon. Biya sa pamadua family, nakapagsaururo in maulang yon sibu-sibu, doon hambok babae.
So, in pagsawruro nila, pahansipak, dahil hamin tayo manghod niya pagsawhan duro, marika niya, bihan, hiaram hamin kaya pag nagsaw sila ruro. Damikyan in siya madto pa amin ina sin kaya sawhan niya nagduro, hiaram de sab kaniya. So makawain tayo manghod nila karwa, man diyari sila magtiyaw. Okay. Wayatun haram. Naso pa magkatuan ako, sa pagkaon tayo mahod ko pagduruan. Tayo mahod ko pagduruan. Mandiyan ako sa tayo mahod ko yun. Mandiyan siya umasuwa pa tayo mahod ko pagduruan. Amin iban mo nagsaw rin Nagsawdoro, di manjari. Iban mo nagsaw rin manjari. Di manjari. Sa amin tayo manghod siniban mo nagsaw, manjari sila. Amin sibo sila wayron nakapag. Ate tayo manghod. Tayo manghod. Tayo manghod sin kapagsawahan ko. Na biadto. Biadto ka. Biadto na to. Makajari. Sa arapon na ko nagsawdoro. Di manjari. Di manjari asawa sin tayo manghod. Sa babin siya to katan mari kay muri manjari. Ini ikaw madtukatan. Di manjari. Tayo manghod niya rin sa manjari. Sa amin tayo manghod niyo sibo manjari. Damikyan katon inaon mo. Inaon ko pagsuhan doro, mga sawasin, tayo manghod ko. Ato rin naman dyan. Di, amura, basta imbis taon dito hato, amura yung nakapagsawro. Nakapagsawro rin. Atawa, amura yung nakaruro. Okay. Sadya. Inuway nakaruro man dyan. Hindi man dyan. Oo. So, pangawaya tayo manghod mo. Ha? Madto pa iban mo, ini nagsawruro, di man dyan. Sa hatay manghod sin iniban mo nagsawruro, baka dyan sila. Baka dyan sila. Atawa, isa-isa mo sa dyan nakaruro. Ha? Madto. Intay manghod mo rito ha, ini, di manjari kayo mo ito. So, tay manghod mo katan, manjari hatay manghod mo masaw. Biya ito. Sa atin siya, was na kaduro. Ako rin nakaduro. So, hiyaram ka ako. Ikaw rin hiyaram. Ako rin hiyaram mo rito. So, babi ikaw rin nakaduro. Okay, so amoy din. Na ini ni, sa batan ko, ang mga kamahasan, tapasal sinayad nila, supaya sila malawong, haramon nila ng katan. Di na, misan pa ito manghod, katanta ni manghod dito, biya na, kapag sa saruro sa nang ikakaaniw lang. Katawa na karuro, ikakaaniw kan kuan, narinan manjari. Correct ka. Na inyan to, di sa manjari ito, subay ito pahati hunin, ini kita katantan, sabab, di kita manjari mangharam sin, hialali sabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan ito. Tarang katuan, alhamdulillah. Na, amayan ito. Ubus din dihay ni din ang mga pagpaanib di sa hal tu'tabar jawzatul ibn min ar-rada ka jawzatil ibn min as-sulbi patuhrab sa di pangasubo. Pangasubo yan. Uno lang niya mabistain amin asawasin anak hapag duruan biya sin ini asawa sin ini anak haamin bima dengan sulbi amun haramin hukuman. Ubus in kwan niya haramin hukuman niya. Na al-jamhur ala iktibaruha kahalilatil ibin. So in kamatauran sin ulama doon hayaw bista nila biya da sinamin anak kasulbi. Anak kasulbi. Wayro kwan daw hiyaram din na arada, hiyaram din na uno yaon. Wa man ra'a ghayru dhalika ihtajja bi anna halilatul ibin muharramatun bil musahara. Ang mga silang simulang hajumhur, atin niya awan papanalo na rukaing isa. In kanila atin niya, in pangharam lang niya rito hadto, pangharam biya sin pamikit. Pagpikiti. Pagpikita. Iin kanila to. Amin biya, raisin amin, bukon akadam. Amo lang simulang opinion nini. Warrada, la yahrumu illa man yahrumu an-nasab. Ar-rada'u la yuharrimu illa ma yuharrimu an-nasab faqat. Nah, di umura lang ni namin nakaruruyad to, di siya maharam buat melainkan doon dahahiyaram si namin pa ini turunan. Bihat to. Namod tulong ta mga katote manguran ha ang Islam. Naman jari ubos si namin biya mga pagpaanibit to, katutanyo, namin suway na to hatihon, lumaton kita maripahamoy pagtawahon lang ni hikaubat, al-mula'ana. So, dihay ni mga panahon ha kama Islam, lumaton kami pagtagon mulaan mulaan na rin mga pagkala mo lang tahiyaram na isang sinallah subhanahu wa ta'ala katwa na lihay ni na al-mula'ana atin na yuhramu abada ala rajul ay yatazawwaja imra'atahu allati la'ana liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-mutalainan idha tafarraka la yastami'ani abada. So lihay ni mga panahon ang mula'ana in mula'ana hiyaram sa insalama lama asawahun in hukuman
haram sa lama-lama di naman jari umasaway ng bukos o yung pabaway amon lian niya. Di na sila maghambok. Di naman jari maghambok. Okay. Jari hantang na ini. In mula ana mga palawan haram Islam amo na in amok usog amoy in tiuna niya in asawa niya katuan na. Atin na nagjina. In sa kaulaw in asawa niya on among kaya kawilan niya. Tiuna niya long na limawag usog dugaing sarta kya suukan sinusog dugaing. Mangsupaman na urusin bawi yaon, di niya bilangon anak in amon darasin asawa niya yaon. Sa papangatod niya yaon long na anak sin usog dugaing. So amo di pagtawon mula ana. Atin niya biya nagbos di niya pagyanan. Lianak niya. Lianak niya. Asawa niya, iwan sinamon anak darasin. Babae yamon long tayo. Asawa niya yaon. Di niya akunon katon anak niya. Sarta ilagin niya nagginakaw. Di mawag ka usog dugaing. In nakamuros kayo mo bukun ako sa amon usog dugaing. Pero di ko tayo maon in batayan bukun yan anak ko. So riya ini mga panahon haram Islam in yan tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang sila nabutas. Sa butas untuk sinsara. In hukuman ha usog. Amon lanaton ni nasawa niya. Yanon niya watlaw na nagjinajina nasawa niya. Atawa naburos man law niya anak sinusog dugaing bukun ang anak niya. In hukuman sinsara suway sila butason. So manjari bang sila nabutas na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida tafarraqa bang sila nabutas na la yastami'ani abadi na sila manjari maghambuk salama balik. Di na sila manjari umasang balik. Minsan pa nagtawad ta siya katuwa na na akunon ko na ba? Kakutoy yan di na. Inya to ta'zir katuwa. Ukuba. Biya nagbos. Atin in luparagbos sin namin Jumat to habihay ni amin paglaan na yan to. Long ta amin tukuron sinusog in asawa niya. Long ta nagusog-usog. Ibutang tanan nagusog-usog. At tawa long ta in namin bangsa pa may in asawa niya na buros. Amin lang niya bukon ko anak yung biyara mo yan. Atin niya do kayong usog. Sibo dali mahil na yung bata pa ko. Iwan siya namin. Wala pa. Inya to katantan matawag siya lana. Na inya to subay siya to marapasara. Dahon pasara. Inamin parkala bihet to. Sa pahinaturan hasara. Lang ta dunay ni. Biyay ta dunay ni. Tari pulian. Ang lian. Huwaan ni yarmiya ar-rajulu zawjatahu bizina. At tunaon niya in asawa niya sin nakapaggina. Bi an yaqulu ra'aituha tazni. Ha alupan sin sara biha long tayo nin huis biya sin kato di huis at tawalong tahakim madtubiha judge na salta napihan niya bangsa pamain asawa niya yung nagburos bukon ko yan lang niya anak biha. Na pag-ubos doon na pagsakat sinamuin sila yan to pasara doon na yaon na sukaton day ha usog yaon inamuin sinini hakim inamuin bayina sukaton hati na katarangan mo sa wablong niya in al-bayina lil mudda'i. Sab siya yung nagdaaw at hati na nasawa. Ito al-halif lil mudda'a alay. Magtubihan. Amin tiyuna siya to in sumapa. Magtubihan. Amo tinaturan bang ha mahkamalong ta. Na doon na yaon laung sin kuan, laung sin namin in hakim ini magkuan kao. Ini atinya magnext saksi ka pa Allah subhanahu wa ta'ala simbunalin to na mo yan. Makaupat ka magkabtangan. Sin in ikaw, kita mo to din asawa mo na guno. Nagjina. Biada sinamin long ta, taon nagtuna magtubihan, sukatan siya sin sara, banghisiyo in nakasaksi, ini sumaksi sin uno yaon, sarta in nakasaksi ito, subay ito katantan ka upat-upat, nakakita siya namin nina. Sarta magsiwo in pangatod nakatan. Magsiwo, damit ka rin bisaran nila. Bisaran nakatan. Nabihan to. Na demikian haming bihay ni Wayrun Dalil magpakuan ini siya sumapa pa Allah subhanahu wa ta'ala makaupat. Inamon usog. Inamin usog. Silong niya kita ko to siya ng dina. O siya to paghikaupat paghikalima bang laong niya in bisarakwad to wat karna bukon bunal amuin hibalik kako sin Allah ta'ala na. Imulka sin Tuhan Rabbul Alamin at inya to tayo maun niya. Na damikian yung babae bihad to raysa. Pa suglihon yung babae. Sibo sila to karwarwa.
Amin law niya in katan simbayta niya yan puting. Iban bukon bunal in bata-bata dia rako ini anak niya. Iban way ako nakapaggina. Way niya ako kita. Wayron nakasuok ka, way ako siya nakakita ka ako naggina. In wayron nakasuok usog ka ako siya ra. Sabab siya rin ba nako. Sartay ka rin masaksa. Nawang sa upama law niya bat ini bisara ko ini puting. I mean, in uko ba sinallahu ta'ala, tay maun ko yan to, pawaran ko. Nabihad to. Nabang naon na in pag inihukuman sara, laong ta, naon in paghukum nila sara, butason na sila sin hakim. Awak to. Nabang sila nabutas na sila hakim, di na sila man dyan makapagtiyaon. Salama-lama. Di na. Nakalamog dito siya haamin pag-iamon, tahrim mu'abbada. Oo. Salama-lama rin na sila makapagtiyaon magbalik. Misan dan pila ni anak nila. May ito ka hiyaram na siya Allah Ta'ala impagambok nila magbalik. So, may nagbos ko ang katuan niya ini. Atin na may nagbos sa delikado ba yung halin dito? Mabugat perkara. Mabugat perkara. Atin niya mga panawan hakamay sa dini katuan. Atin niya, muna-muna, di hati arifan ini, atin niya inusog, amo intunaon niya, to humahon niya asawa niya, nagjina, nagusog-usog. Sampai yang ini niya, in bata-bata dia raya, unanong kon kako. Amo na. So, mano pa ito pa hakim katuan, matigat na yung panad to. Doon man yung hakim, atin na yan sin hakim na pagpawa ka bayinat. Atin na pagpawa ka katarang mo, tanda. Sin bunnato, imbita, umen bunnal. Bunnalo. Nabang wayo nito pagpawa na katuan, atin na siya sumapa. Siya sumapa. Sumapahan niya, sapahan niya magkaupat, inagay niya. Kita niya. Bunnatot, sapahan ko hanggang sintuhan. Sinin ako, kita ko, in asawa ko ini, aon usog dugaing naka. Jina ka niya. Jina ka niya. Balikan niya isa pagkabay kaupat. Ikani may lagi niya, bangsa pa nabat ing kaaunan ko niya ang puting. Imyan ako kita ko nagjasinwala, bang mayan inmol kasintuhan lumatong malika ako. At tinatay maon niya mo kasintuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tay maon niya. So manjari bangsa pa maimbamay katuan, nag-itiraf siya. Koreko. Nag-itiraf siya. I-admit niya lang na atin niya, admiton ko na sinin ako, nakapag-gina, house of Durai. So, hibutan ka nin had. Butanan siya hukuman. Butanan siya hukuman. Atin na, Rajamon siya katuan. Rajamon. Amo na in stone to death, nung simbasang kalis. Bangsa pa siya imag-itiraf. Law na wala ako. Wala ako nakahinang sintuman niyang kako. Sampay sabi siya kato pa sa paunesan. Sapahan ko patuhan ko rabbul alamin, sinin ako, wala ako nagkapagjina, iban wala niya ako kita, nagjina. Makaupat niya kato na, balikan. Makaupat, pag-ikalima. Ikalima lang niya, damikyan bang inkaunan ko nagputing, at maun ko, inmol ka sintuhan ko rabbul alamin. Pagposa ito katuan, ang pa sila butason dito. Amen to. Di na sila dari magkambuo, salama lang. Amo na yung hadis, beta dito. Amin lang niya. Al-mutala'inani. Idha tafarraka. La yastami'ani. In tao mo naglian, nagtukumatiyo-matiyo masinamuok inamuok. Mang sila nabutas na lang sinabi sa salam, di na sila mahamuok salama lang. Di na yan to. Haram na kanila maghambog magbalik. Amoy ni mga palawan haram may Islamin suway halian, sing kausukan. Amoy ayaw basta-basta lang tabi maglian na asawa nila. So may katarangan to. Amo kita sindo ang mata niya at waon tuod ng tasaksi mahugot. Sininbanan asawa niya naka pag-usog-usog. Alam ta nag-gina-gina paruway musog. Ayaw yan to biya lang ta magtuy kita marasin pasok ta katuan. Labi na ba siya labay ng mga pagtuhuma-tuhuma niya. Mayroong kamatanan. May kamatanan ayaw yan. So iban mahunit siya. In pagtuhuma lamig yan bihato rin daan niya. In taon na nuhuma suway siya magpatarang siya sa banala. Bangwayron saksi kabakan. Ibutang tanaon saksi ingkatan upat saksi ito. Suway sibo imbisara nila sinmatantun sila nakakita. Ang way discrepancy katong taon na. Magsibok katan. Magsibok katan. Amo yan indeng ha mga bugat sin ini tungod paparkala amin pagtuna sinyan ang buong parkala mabugat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na imanga yato lang ta di yan tumanjarita ini hiunwan ini bukisan di man jari magbukis si mga bihato ato kaayawan nila in labi marayaw rito ato amin lang niya man satara musliman satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah in labi marayaw amoy in
itapok In kaaywan. in kaaywan sinambok tayo manghudbihan di nga mga hinangbihan to at di mabayin Allah Ta'ala amin bukisan yung bihan to na yung mga ito mga kataw tayo manghuran mura-murahan ha pangadyan na to ini miabot na yung waktu na to ha bihayaon biya na sinahi balik-balikan na mo muna Inshallah. kita niyo imuna umasubo paginhawawaran na to harap na to na kain. So tanto sadya imbar iman way rapat pinsya umarap patuhan Rabbul Alamin. Uno pakaradyaan katan. Sabab wayron balikan si mano siya bot malingkan na mo rin nagpapanjari kaniya. Inna lillah. Way na ilahi radyo. Bihan. Na uno pakaradyaan siya magbalik na patuhan. Tuhoy ka patuhan na bulalan. Nabang ka magbalik naman to di na ko hibalik man marin magbalik Na Allah Ta'ala din magdilokuman kayo. Ay ruwan nakapasan niya mong kaon. Amuad to in mahunit iban mabugat nga katan na bangaon so pa maharihad to in dan niya in lawi marayaw magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala minsan pabiya din bugat sinini pardusahan sa minbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana mithlu jabalil bahar misan pabiya sin lantap hawawaw sin dagat yaw ning banus sin dusa na hinang pardusahan bang siya magbalik na pa Allah ta'ala mga kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala matan in pagtawat niya ini ito kataan ampunon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala matarang ito inamoy in hukuman sarat sin Tuhan Rabbul Alamin sa babing kabayaan niya amoy in matayma niya in ipon niya magbalik malano sa babing Allah ta'ala lang sin Rasul inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba di in Allah ta'ala sutsi malano di siya tumay mahayipon niya buat malingkan subay sutsi iban malano na amoy ito mga tao tayo mahuran insyaAllah subhanahu wa ta'ala murmurahan in pangadyan na tuhayin doon kalo-kalo biya mga timarang-tarang nakato taniyo murmurahan nakahampit kamo sin mga pangadyan na to insyaAllah ta'ala pagbalikan na to araw kaing waktu asupay kaganapan na to na isang pangadyan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala sampay makalaton kita pa amin do kaing pangadyan insyaAllah subhanahu wa ta'ala ini tukbal na mo in kasilasa maun kanyo katan ni malub ka mo waktu ini salang doa kanyo katanta serta muna pagsyukur sing kami pa Allah subhanahu wa ta'ala yan naman kita niyo diri ilan waktu di ha amin lokal na to ini lokal lando ini mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil siap ini bista niya imbiasin kita niyo ini rawdatun min riyadil jannah hambuk siya rin mga halaman sin surga na murmurahanin halaman ini makahampitan na to iwan kakitaan na to dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga kamo amin lang ta wala namon ta si kamo insyaAllah ta'ala sibo dayan in dirhilan sin Allah ta'ala katuk tanim katan labi lugain kita niyo nagtulong tawang doon ha amin na supaya ini sumaplag ingkalang sin Allah ta'ala bukon sadya panahon sin tao harap maun pamadrasa atawa pamasjid yan na tuwan alam simbahay na katanta nikmat na kula sin Allah ta'ala Allahu Akbar na amoy ito na kay tokbal ko pa ini iban ko ini law ta amin maghatam ka to sa kaloon kabayan niya bisa ra isang kalmaton. So alhamdulillah mga palangwa sing kami ha kami Islam yato na lang tatimugto bin waktu sing kami hawiyaon ini insyaallah ta'ala pagbalikan na kuman lang ta haamuin lumaway sa mga kapito. Insyaallah sila magduman dahil kawa lang tadumisnin mahapon sin beto. So, amoy ito mga panahon ha kami Islam dengan mapagsalang sukuran tayo Allah subhanahu wa ta'ala in masin-masin naman in kabuhi, iwan kusog, iwan lasig siya sa ngon sin Allah ta'ala agin hawawaran sin kita niyo amoy mapakay na to haraan kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabing kata nekmat sin Tuhan Rabbul Alamin amoy siya ngon temporary ka to katuan suway ini mausalta haraan kawayan niya sabay ta na hadlaw akhirat asbun na kato sin Allah subhanahu wa ta'ala haro tapya ka in waktu ta in kabuhi ta in kabata ta sampai sin kalaas ta aw so na to sin Allah subhanahu wa ta'ala so murah-murahan bang mayan in kami iwan sing kamo siwo da kami amun dimihal pengajian dan iwan sing kamo yani maalok kamo di murong sin pengajian siwo in pahala ilir kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in tumbas sin Allah hadlaw akhirat sin sayo so tumbas Parman sin Allah Ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khaira.
wa adama ajra. Ajra. Diin na lang sin Allah Ta'ala inna paunan niyo tinghinan niyo marayaw pahadarat sin Allah Ta'ala atin hawak tubuhi kamo naghinang kamo marayaw inya tubi nag deposit ka pa adlaw mahuli ina deposit mo pa adlaw mahuli ato ni karayawan insyaallah ipagbak mo ra kakitaan mo iwan ka na naman mo in karayawan dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sada sa lago-lago partong basan hiril kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin amo ba kay mataog na katuan minsan intiyo-tiyo bang nakaamo ka ba sin Allah Ta'ala ikhlas pa to Rabbul Alamin ibadat mo tung basan na sin Allah sa lago-lago tung bas hadarat niya bang mayan sin Allah Ta'ala himutan in amman na to karayawan himutan katimbangan amon mahinang bugat sin karayawan na to hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan mga punawan hakam Islam mamaid kami halapal ka sila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.